wo difo ene wo difo odifo na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wa difo mu ahodo minimo ha okore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so so na eni gise me wo mni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se be wo mni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no wona fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wa fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be ye dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o ye dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo nwanwa na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. Dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe no ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetene mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeyi osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena nompenim ba nompesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori aye friend Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfa na wo bia no de aka kire on se fa wo nompe mu hawo
anasen kasemu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoyemfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba heba center ama bobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba heba center na ye mwo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Uniadofo aha eyeba heba center Ashama yamamunyina che ne wakwaba Edmobako adwumade so Koowaa TV and I say home TV if it's a breya ekusi se no nwotwe ebebo yaba ne de na yaba it's an easy Friday. I keep on saying that, you know, every Friday it has to be easy. Every Friday be easy. Wow, me did Diane do hene, but then if it's a breya ekusi se no nwotwe ebebo de ene yentina nsema aba e social media ne so na ye betu bi apito so ama also ho de ekoso ye fast the PC ema ya boafo abrebia no wo mojebre na wonom eso yasne emi dwumedi ebrem as the PC enkoma ba achemfo ba enompe ba enkase ba ose me ma wasonte se unompe mu eye wo ya se wakobobo makase ni mo bupenyi sedien bipa chwa de top ma wons me fa buchi na bra na kachi wo atonso agogo aya sabia nechi ubepie ma o se odinu bina haban ni donsi ebesa yade na ma amo akoma etimi asoyem sanso na make I will say udu tamakom 16 bawe city a obewo ba center ewo ho ukopie mu nko ade a unsanfa yade no enkofi de biada sanso na area 4 magazine sunyane nso no obehu ban herbal center ewo ho wofi achichi ene benchi mo se baby a obeda die enwene ho or female ward or male ward special ward and a VIP ward enti baby a opese wo de biara obetimi ada na obehwe eba na massage obeya ma physio obeya ma set no mpeni mu abu no the way obechi wo nan no anhwa wote ho a ebeya se bi so wo de akopie mu e wo konfa no chitichi hospital na ya chi wo nan no ama wo obebo winsem e de ama no istante adoma chede no obo ade de ache no enti o se ahoban kasa otena bebom ne senti nyare nyina ebedwane ena no pay ukama se den ene di ko adwumedi ebrewom asebe men koma odifo na nae bo pamacho na wonpo mo te seminem se erade na adomo no ayekese ewo so ewo japekom umbo adwuma papa se odi hye na adwene mo eka no odi hye se so se bia nya tim se ni no ma oye no ensisi so eye basa na no me hu afan bi pa na the way I wonam na edua tenten ni sokodi ankasa bi edua mta ya ni twiesi bia na ehye na num na digim the way I just na o chine so no onam sweet mo it just something I tell you said there's something wrong Mr. Wada so this should be no ma bi say ya and some managing sem sebri no na fa no kodan odifo na na yebo a e wo jape from na onfa no bi na hahaban dunsi onfa ensane yade ema wo na oswakoma entimi entoyem bepa chwada enyanka no mobrawade o se wo munyina eda na bam enti tebro mo na fa wo moko e jape from na papa yi ebedomo
and what shen fefe ama onso akoma timi ato yem and I know one no mo tebro music atwitwi aso yasne emedijme de ebro ye shime live on Facebook Koowaa TV GH shime live on YouTube Koowaa TV Sam Darkus Initiative Sam Darkus TV of course share for others to be part of the program. While you're sharing the program, your views, your comments, what have you, are so much welcome via the comment section. What the messages for her making kind in the amount so and the WhatsApp line to screen and swap. What the message for her and also make kind in the amount. Mr. What they bar no trying to let's say make me a kind of fast the amount. Say WhatsApp line that screen also for comments nina for her and now the comment section. Facebook and I'll drop them there. I'll read all of them for you live on the show. It's Mama Belenia ladies about she took up on number 1 ke kamezia ma enyina se bro 4 adron abuja ngwala mi so azo ama half past ni ye jo have ama mbiza be mu a ba hye ba kpoke no amini mezike nyamre odai yadom be mu a be ngola kwale mbiza be kwakọ because medike is Mama mo benia yanka sanka moti mbiza be mu a ba hye yedaba se ke ale echia be for TV be to home ana ke Koowaa TV na beniaye be comment ne mu abeba bera mba hango mu amafa mama be mfante fo no shawa mikro mfo ye takwa de fo sekune fo e wona okwetimi tim na ade bebi bia mfatin bia wa otmenka no mama ho na ache na ma de ho na ase television stations no odoso entisi etine fom na se what obala no the one TV no what to Koowaa ana the home TV no wo hwe na oyede echie hon na ye de ho na ase papa because odoso something again odoso pa stations no doors and that could decode another channels no you can't even know which one to watch but then it's a wo hwe na oyede ye de ho na ase papa right but no atikọ so chrome na still and mamu yina achi biom na menka mo say ye toa jumadi no eswa na e wo say me show crime ene me crime shesama me de ma o ene say ya sebie son sebie nyaado bibi ho ayete se ne awonte so enye bibia na wo say o man attention o ho say we de mate me pa cho wadaroma se bibia ya wa adwen say man attention where the Matiana Bruni say oh where the I'm ignoring it. No, I won't give you attention. I won't pay attention to you. Mate nenso mente. Okay? Me boss say onana. Now if you be a what no. Ono na no ye penny pa wo. And me boss has something do be show cry. Forgive me, but I have to say it. Ona no ye penny wo fie ho. The fear of maba why ranty and cranny na bibia. Obi abeya enye no. Obeka obetiao oma onfa hunni because you say be so penit na fie na anase say baby person can me boost haben ba say maya metwe ma yes penit fie okay yes penit na fie ma mofrawe na nka na se ye ka na nka wefo a e kire say wo ka ho ne senti then I say enya ade no betia fie no ahwe nkra ne mabawa ne mante no ehwe han amase bie so se bie enya ado omo aye de omo penyina bia because of that inti wamunim utifie na aka no kra ye so onye enti next day bia ne ye ka no ho sem enkonkon se kotwi ba ye che se da bie di na tem na we na nam so e no koto nkrama mienu nkrama mienu no koto ye no e no to ba akudi asementi so eno to ba kusi din matiatra asemente ene matiatra na we no tise se e ka no ho asem wo dem a anase bi obi ka sem bi o mabonchenkun hunhu a na de na waka matiatra asemente owen so o se dey see friend krama no bon sa no sam asemente na say ofre krama no no say watin so atra ene na krama ba kono no ofre no matiatra mente asemente so hu ana say matiatra ti matiatra ene asemente eno ana na odidi djuma ono me kan cho se mate ono be kan o me kan cho se matiatra na mum enkrama no ena na odi edidjuma ofio odofo anoba bi nim say mu ya maka cho no obefa
edu me bia ede wetim se wo bu no magu wani agu no ma bi so a ede me tell me number 1 asam shi metimi shi me ama otimbo me yade nanso edu me bia na e wo se okata wani na obu wani gu so na oyesa you save your soul, you save your health, and then you move on. Do that for me. I'm not paying my show crying. Let me say my boss, I say my media show crying. Grandma, me, you know, or say what theatre. But I consider, or say, asamente. Into Muyamu, my friend, come on. My theatre, oh, wait. Sabia song, asamente, so I know again. Asamenti na ofre krama no won so obede kontokwa ana obede newie menyim da asma making esbe juma na bibia wa fantastic wo wa brabom the nation's uncle the adorable my all mehuna na wa mama sre na watwi mu nyina wode anigi aba ma brabom wa mama sre yes enye easy Nye shana se ho a na yasimbeto no so a na mama se over ayan papa ohon te say baba di adamo yay the nation's uncle me bana mbeto sa no I very control points say and am I so easy yes ama me clear ni ajepa oh wow oti ufufu mu nso yes so mpabo na akono kam I want to be easy obi a shebi nso no nko ade ne she no nipa anga nyame bo nipa dua yi asa na ye always heal I'm tired Ewrade nyankopon nshira strong seja Ewrade nshira ahefo nyina me krom gods fo bedi akomem na me nshira omu nyina me wo fa no me wanto a na me nshira omu nyina na watekoko so opem so tumfo setu me wo fa me chia na no pay Ewrade nshira no mbeto radio man sa na mbehu director mo ne mpanimfo twi mu sa no a na mahu sa ne ma ekoyie oba de na de aseda ye dai e ma no dan ya nkoma wudie common na ede so ye nipa wa so bu ani gu ne ma bi so o try so the attention be man yema nyina distract okay ti be be so duru abrabom no unuru anu nti na ya na ye bom pa ye bi se Ewrade nsesa ye hyebre maye ankente sa anka hyebre nyam di gya obi aye papa nso ye ba wiase a ene ma yetim de ya adwen tietie ye de ya so tete no e ma ya adwen kodi ba bi me ya twe ye ho firi ye hyebre ho nso obi wa ne younger age a no hunu se na dwuma ya asofudie Otwa na ne classmate fo bia ko galamse ombeba no bia daka mu ya be ka chense galamse ni you no wa forget asofudie ni ko pe galamse iska ni bia ba obekọ no onde onya iska na yale yakobo no abeda fie unse ade na nyame de ma na ya asofudie no odile wo ho mi wa so man attention and focus nyina akọ ho a anka nduru mfie bi no no ye odefo oye ni munyamfo na nipa sa abu no but ye tietie na distract ye ndi ani mra ho se we ye de na ye wo enkokora bom the tomle bi ni yebom pese afedi Ewrade nan ne mai because ya fuma ko fa ba bi ni kwanse ye fa ko fotim tietie konkonsan ni pedi na dum ne spirit dan ya djuma ye obi betima fro anya ade na oye na o de se ankacho ye bo otu akun wa kan wi na dumo you also count me yes obi betimi afro no akara se hwe ni ye nan mo anam sister the voice ascend me obi wa abrochire eno African say na uni an ho ye de o ye adwuma pa na msro ka che ne say ni password wo kofu asumasi position asumasi de o masem no ya on ka bi no ntran no de o munye o this about am friends be dika ka say adwuma ho asem de men ka bi wo futu afuma ba adwuma mu asem de mamo nka wo say am de obi na de asem nam say an o de matie o de ase so de wadwene masa na ma we nyina edum ho no ne soro ka say be ye no untumi nye ado nipa bia wo mission to accomplish did I me papa ye bi ye fia ya timu ogo so na abusia fie na dagati fo bi behind dan ni bi ne no mo nete ene efe besi no mda so tige fie o maame abo abro akora sabi na ni nhede hu na de na dan ya sa me papa me maame wo a ono na senior ma sori ahomache akora ne na so na wagya ne na agum ne na sini nyina ugurum kama no ahye ni bu so ne yere pa ne fie o kan se o mahunu so ya no pa no betno mo kwa na Ewrade nya do munye no huhu because obi ante kasa na ofie ho to mu firi o mu kasa no ohwe wanim no obi asem munim na we no mo ye ya not know is say papa so to kasa bia kakra na ye nim o mutimi dim papa ata mama akora na ya wo na osini ne ma ode ba akoto dagatefo no ba amba me a di say me nuan e friend Regina dale dagate
pom bedi am mo hu so pom masem enso mo ye no wote odo mo ase papa de bia am ka se oyewudi ni kakra sa na ye afedi akura ya banyini kakra ba ni mfie numwo dakoro wo mo ye me maame sa na opie ye odo mkrum kasa no busa wo se nti odo a wa kira wo nyina no enye wo mo fe so watima wo de ne ba to sirem ni abra onye sirem ni muntimi nyene sa ade no na munyai de mu na munyai ni amoye no de ba na wife ayemu na me nso ayemu dai ehia me me di me hia wesi ni nyina no ka no mka se ni mu daga te no afedie de ombetima ya so obi ata na num se no hwe ena obi aso ofi obi aso hwe mpapa ne omobo omuso nte ase omata omonum din ya maame ne be aso obesoro abu nkutu da aso mpapa nan obi ante ase de enti no aso ne nan mpapa tifa so tipa na okoye afi sister na ataso mo kan so afre me so afra oni oba mo ye udini o oni masema no woka ya yesi ena na obra to no bo ase woti kasa no na me so ase na odi onim no no wadini papa chikuro be no onko bie wasi ya ye na chew na wasi de fa bo achi nti woti we nyina no watima ye din fie bebrebe ya betune efiri ho papa ewu ne na no amekọ ye sister ni chi abo se papa de ye de bia kofoka nsem o shew bia so papa de de bia kofoka wonim se obi yo ha otekasa no but onyi na di nchiro asemo ya kai masem bi sata na mo training college na mkoshi abrantie bi na abrantie no ese wopeme enti nkoni betu anamo okay na abrantie na anka nkyere me se wo ye nzimani okay na weina dako osi oni mbeko mi fi okay eja mene ne ko maame ho ekwan so maame wo fufu anwumre eti oboase cancer for cortex okay maame wo fufu abranche enzimeni onim se me enzimeni amaka chen se me enzimeni o okay ko ya maame wo fufu na me ma na kunya wote ho maame di mo ka chen maame so madam fi ni na eja na oso pese obefie na obeye den wo be hu ena maame nim na nyame anim ni me maame anka asembone amfa no ho se no yenzimani na weina yewie ye no aye kom bi ni chia na ato no wote poke no me ne ko tena ni kai mu aye ko ena afedi o se na maame mo e good pa o maame mo e pa se ni ameti we na maame bi a enka meet me kura na mse de obi ba na maame se enka wono so ne ba ne me na enka obi de mi akọkere ne maame ana o papa ena enka sabi so ye me bone a se enka enya ne de enti eno nkyere se nipa no kura no so mpe wasempo a obe receive fine na wo kwa o bibi a waka kire me na wani mu de ye wontimi nka bibi a enti ye fro bo ase bakuma ase e kakra me adu akokere afedie na wanya call wonya akọ no wutimu so no so ni fie na ya frɛ no enti kasa na wo se wo ye dey woka so wonya akọ na o se awurade mawu se ya o se awurade mawu na me se aden na de wonya akọ na o se awurade mawi na wo se wo ka ni krom kasa no ne sense ne ma ho abranti ne more than 5-6 months okay me frɛ ma mo phone sam ne kasa bia me kanzma wote wo mami hu so enzimani da afei na wo se wo ka enzima kasa no ehwa no status wo kana am say hey na sa na otie o say ade my day na am say baka cho se me enzimani nti me no kwa am no be nyina yi enti wo enzimani won timi nka nche me say ikrom ni no anopa bia so he programming wow na no say I am proud of you in fact wa hu you and of course o hemia mechiao okay ena afi when me oka kasa ne kwedi na me say we wudini but because of side no ye nti e ma me be suro ni say I say ni hu ye mi hu nti afi na odo na me wo ma no ejira ndi ya na yemudi mi yes nti ejira ye ma echo say ofrem na me fi no ade nti na me fra wo fi me ena me say odo na me wo de ma wo no ayira no wayira no because also anka okrum kasa na mo anti wanka no kre bi ankyere me sa na me fa no na mi sha senke ye na ka bi anka amasa ka hu so a smart person ga mi so a smart na so
okana no asem nyina afre me ye den a so manye den man she den fi ni bi ebisi ne no enti kasa de eya wo kasa ya radio man akava oh what to say ye wo sorry abe na edine na so yaba enye mi hu wanim kafra ebefa enche no befa ene me afa asha se na me ba mitimi dan nyina na mbo se oda ene me nevi ntiaba. All right, you're streaming live on Facebook, Koowaa TV, you're streaming live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV. Mr. Wa, Osha, now what shame. Eddie, my comment section on Facebook, drop them, and I have a WhatsApp line also at that screen also. What do message for why you're baking kind in Eddie amount. First story making headlines on today's Koowaa Show, and I say, a jam kuto, a soft prophet, a jam kuto, one also about bonting. Wabeki Kebi, Eddie Atre, Kumawood actress, ene, Osi Nyami Atun Safreno, your friend is Kasawale. But to be a man in power, Kasawale. Wo, your true for pa. A dintina ama a junk to prophet, a cassa. What am I? Young Koshe video, Liam. Near the day, ne entire bia or beshishanum near the adeno. And yet, because ono wako sa rem no be that like those days, you know. Me sure say be obetting the Kasawale. Yeah. No ya actress. Yeah. Those days no ya actress. Now she has a cross. You wonderful, no. And the West did not check. Oh, that be say no. Me as all kind no as I didn't about me. How bad the what game? No for the other many Jones had it, but the son of who can of the way who saw who year was with this carbon. Because my son commanded number drive 2 times. And now that day, Musano, the Avia Gunicoma, as on a cassa. But still, none dino mean catching it. Also, make up near the Adina, and I we the men, and you say you jay me. Okay, all right, and say, your free first love. A radimu dofufro, I feel no about radimu. Sade okay ye started sum nyame tia sorry years back no na o your background now say try o so bonsam ye hu bi da ba ye nyi no ye tin yema ase enti afa na wo ba o de ye nhwe no kakra enti o first Kasawale so your first love first love or dofo fro kra also wa encounter with Jesus at once okay enti abasa a hini ma free mu okay sani pa no say o shatare kra bless e ne so wa bone. Okay. I don't share a yenuaba I dana samwa. Okay. Said dana samwa or starting Juma those days no. Makeup nenye. We we yenye. And no makeup che ubia. Sao. Dana samwa. Atali ni mpabuane we go beshe. Misro no kra. Eti eno no ye. Eno no ye chen ye your friends early stages no work no. But no say no why fear what than me unre. Eti dana samwa. Ye na ye. Na say ni super yasesa. Ye na ye. Unim the most important is eyenyini fi eyenyini unim yen ba be a free ban ewa enti yen ya dwene mu ne nim so obi hye suit kwa sin against God enti sa de kai wa ma so obi say address kun ama so obi say address kuntame unyame enye se enye o ba mem so me de no na mom for nyame mu de bo life siesie wo ho ma ho nya fe makeup no twi se uting in the asa we yama ya ofi ayo o yini me se afi na oba sister no nkopo ase oboa oso akopo ase yeah oboa okopo ase o hefa Kasawale afi na okopo na ase was it those days no even at all crowd well why encounter a mama water brother oboa humfin oboa humfin yes was it those days na me oni mama water won timi nhia na oboa. How? Because the people no one they out to the crown or a bad spirit in the now or them. And to be on encounter with that bad spirit with on one form of dreams, but to the higher level to Manu Wata Oboa, only baby apocrada. On one who put the Manu Wata Ocean on the fear Oboa. Chum make up. A first lap with a man, Mr. Woodney Father Samoa example. Would rather move from a different. But now Shankra Christopher dressing shepherd sorry. Now okay so no be wedding next one worry.
ana ware minimum adie fa wo dem fa se bi on ware na se kina no po be e wedding na fi nti won twutwu nanim kakra e bia wonye yanhwe wo dem see Yesu ma ye te ase yanhwe e movie part 3 beba me see ye she nyam dwuma se no saa na ne ye no but unyini wa awurade mu ne mabu a wo te ase enti nipa betra waka da se ma ka na masai so wo hunu ma me water obo ma me water kwa de ndi obo ndi o sa de ndi obo ana ma me water ka se kire no me che da tie ne ye me hu se na bad ma wie unim fi ye nua ba no awurade agena we give thanks to God but for him to enter ma me water ana ma me water se tinwi nye ana first bible no on say controversial you 20 so and fa nwi nkanwi deeper life for no mo chen no and deeper life for dey no mo ye o mo si TV kura na ye hwe enso na obi ko toilet kura TV bone dem e wo deeper life so for them and TV sa fe na wo ba first lab mu a ho one sha obi o say wiase de manyina ya adigan is true na mom Kristo be ya wo first a ni nhira mani pa yo de fo ejan kuto ena yete ne nka no aba ena da ho no mame mo mensem papa ejan kuto awurade nyankopon nhira no me de me say me de awurade asese afedi o munyina adwene bom mo so ama na mo hunu ne ma bi wa first ne de chichiri ho holy me holy me ti say me nye say na na mo hunu se sa ne ma nye ne nya na Kristo counter de fra bone se de omunim no no obaade ne yeda na se uti asem na se nim na me pen so no na tila fo do so anko nhye gon ne sa ompe ko nhye ne sa ada because no come and you be a che no kire kingdom bi a o chese ni munyam wum sa kingdom no do ho be bata udiye ho to nti o se na wedie ni padu approve kire o se kingdom ni mu de ampa you can go outside and go preach say awurade ye odo ubani mu eye na onam fom na o shoot to achia sa nipa na wo hwe no kra wo ka acha nti awurade na aso odo wo na eye de ehe odo no wa Kristo ni yes na se wu si so for na woni bidia ye fine but usum Kristo nduru ba bi o so ma ubie o ti asem na se usum nduru ba bi o so o ja ubie ma appearance ni padua nyina akire se ba bi awufiri ba na ho de ada bi ya me ka cho mo se mo sha se minimo bi wo ye mantemu no wa fa nyame foforo young boy on let me preach how much sa anu abegina wo impuma achi sa me na me preach obi fo obi asabi obi awale no mfo obi tese bibia be ye boni amane to extend say obi wi obi wo dem no kula ha no o jase ntie ye Kristo som no ne na hyase ye didi akire bia ye nimni aya ye ka dan ya sori how much ya broadcasting na pen preach man go fo unu say obi kasa o ti ase ntie ni mo ade no hyase a se de esi ye wo o ti ase na se udi nkomo kra na ho ye wo de ne go ye wo so betima kakasa fi nti mpese obedi nkomo kra ye hu asen na na mo ba bi din nso wa umu na nka awurade jawade ye ma nkomo ye de ma ho ye nika e ka ho ni nyina ma Kristo som no ye de so mo ntimi nye yes the Kristo o man wo yi fun ba ko abo na wa kodwena ba wo ti ase na ase ba na ye nyina ye se obi kasa kra na se obi din semu na yi abo ne ba ko kra mse won ka Kristo som na ye omo teaching so mo de hyase omo so first love nsem mo church ye and now so waka so be first love ntino waka ne wakanya ibujan so encanta Jesus for the first love na ye de so se na ne de ye ntade to hu so abo life na se o de wusu mfire urade to de ade we su hyenkofo bi tirimo na ne wa behunu na nye problem na bi sa afo na ne owu ko ye I went to man rest ne hu ye because of message binti ti ye be stress se ye fa Kristo foforo sa yanto ye bo nhye kokoam kakra ne mo obo ade ne mie ye nte asem da bia ye mo mpa ye stress ade ne yesa ye be ye mistake bi ato na later ye ni aba ye ho so na me de kasa wale ni sachira ne de Israel ade se nya sachira pa because say no pataku no ma hyenwa nwoma o se de wasi agugon akata no so ga ne form kura no no 2 years of pa na ofri se o de wo young boy bi invite na command hotel se wa na abekwa akosra no bi am pataku the different strategy na abefra nwan ni mu etizade ye de awrade ase amana brabo se ntisa na ye ada we run se ne anka yisu so abesa kire won se to kase fo yisu o musa kire pa ze hwana sansa ko fa se yisu asa kire o waya ni antoga ye de ne bo ni mu moisha yeah mu nyina so wotom de gon akata so enti no enu de say no de so for akrabo ni pa no one shape enti wafanya me enu de
Say any can so be alcohol. Oh, somebody in Castle being called me Boko. No, the way I work as asset to Cassia for Nasatrano. And I say a hammy say some cousin in Patia was such as and somehow. And a structure and the castle as such. Okay. Aha, it will be a black or corner. Casawale no on a source or minimum. At 104. I will what who's to me now program as now a young boy pastor pa. Tom two the wabe mo say. Dear Sir, they say, and yardin such like kind. They say yardin king kind. And young one, if we say, Satan Nara to me done and was a high before. And young one, with me, no, done and was no possessing go for one corner, no Moswa Bassa Yan so, Yahoo, I didn't going to be. Now, Yahoo, I didn't going to be no. I don't know my own class okay, or who the may ban. Now for done is Satan near money do any man was no the walk. Okay. And one I may say no. Yes, I won't. I don't know. And answer for me and say I was rano. I call go fellow man. Yes, sir. Ya watching go fellow say if I didn't know. Mr. President could say no go pay you to kuno. Why am I about for? Also, I smart will go because ya casa didn't copy born the bay or hene. Is that for any or hene and he knew so will be any nachi. So just here. On so hello mpese sabisa ahini no ebekwa akodi Jesus nchen disade a otese ya wo frabia osi ekuno ti go kwa kwesere Kristo akokuno ba afresa meso me kokutu ni bi agenda wo de baaye no de bia me kase me ofa asifo ne so mo afanyame na ya adwemu kan de a oba de nhira wo mo nto wo ase no munya Kristo mu nte ase no mo anka kasa bi ma later kasa na mebu amo mo na yan sa na metele me din koma ya me di no enne no ho kire me echina metima yeyi diskani bi ye bibi na meka ne basa bia mimi ye ya eba be kan basa akire me da bia me di kwa metene sa de nyina hyehyɛ to wo se komo amidie nya futuo ne na echina nsa nya futuo ma me nso dan se me kondam bibi ne na echina wo ye bie nipa be nya kenkan na so obi susu se wo ye nyamsum ni ani ato tachema na aleka wo se wo susu se wo ye nyamsum ni ato tachema na aleka tinyensem ni nya na wo se wo ka bi because wo susu se tie word no ususu means ni obo wiase nyanye wuntum una ususu se uye afanya me edwuma una ususu se uye nyansafo una so ye sofo omo mutio no de obi hunu se uye nyansafo una ususu se uye sofo watiefo no beberenyi ni se uye sofo una ususu se uye difo beberenyi wuni se uye difo ndi se ususu se ade a ne be mo maji wadi ni se obeto ano na reka ukasem na ombe hunu afire to si dua no aba nya obeka betumo mo hu se uye papa onye papa odi asam na se di o se to ano na leka ama okiba akoso otimi di so afa die se di osusu no sa na nipa so besusu wo okay afa die ebie ano na akesa ne bagba asa afa ni asakira na ano ba akro nso asakira ya o kana asma na obedi atamu ya no preach fm so yi onu sa akasa bebre sa later bonse buo be se wadwo kakra sa na tie ubafo fra se krama asabe odi ade ato afom no so di ase later wo mahunu sa ade no se da form kura no so fu panyini bi na kai okay waso otu kwan wan ya no akwa brochie kantu me ba ko sa no otu kwan 172 wow fru pray ko ba sa wo bedura ni ene e kire wan man invite kire wan friend program ko so fu kese adom na bia ma no ofure kura bi ase na papa esu otu kwan sa one day what airport na be na ringe opanyini wan ne aboni di wa we ni award una the whole Ghana what to kwan this year more pa ya de man ne papa ne nan nyina ya em so fu panyini bi o Holland nnan o preach a fedo wa beti nyame asema so kire Yesu asemu a obeka se yebo ewiase na ogina ho wo ye sangofo preach a untimi na o setra we skula wona afi ne ha no because ogina ho ketua bi a na wa bre wase sa amene na minimu a ka program bi wa me ma nkura ni bi koye ka program bi wa me gina do fi say ya bruche nti wo so okọ apam sia da o preach na wase agum sintine munsuso nchim Kristo so nya chim ya wo chinchim ma wo se wa akura wo minim kura be ye wo ya tobo fa asem ne to fom Kristo asem Kristo hu nkomo ne nyina yedi pepere hu nim se oba obutu what say ya na mike ni kura ne say first oba twan di medical atwam obutu zia no kan asem ne sa wa wose be gu dan yan nso na ayeka o chance ni nyina so betima to kan ko ba bi opa bi an so aka Holland ho invite program kana ne ba ya ne de kire mo di screen si wo no straight from ho no ayaba nso kura to a unu se papa na ekasa nti se wi ase no ante ase
na ma ade bi ehuna wa later sika mmra animonyam mmra wie no mo se ne abeka nya nkwasasem na ade ba ko ya wo wiase ne se watu mofrafoa no mo de anyini na afi na besa akonvinzo se ne amka ya atoro se mo bre papa wo bre papa na ba so mo nyina so solidity awo wo kasa abozo we yi abo nya wa na aye afi na baba we na we yi abo boso I confuse wa abrabo ti mesre me nua ma ne me nua me ma no mo fa Kristo foforo ne se enyam pepere ho papa no ono wo nwuda ba me no mienu yewu ti kakra bi ebetimi ansa ne afiri wiase na be ye wese ye nokore no ye ni ne enko tam dura wokọ boso aye nka idum se po mo ba ma mpere kakra otimi ye wo ye ti na obi atwema ne edi po ho nkomo mati o ye ne de obi ma ne edi ne ho nkomo de na won so ye ne edi ho nkomo enso ye de asofu ekura obi abekwa ne ye kena chi asembone sofu bia be wu a bo se Ghana ni preach no de ne yem fato ana ne bone ne be ewie no ene de yem fato ho si e benya bibi pa bia gina so aka se sofu panyina so masi be kan sei ampa sa de sei na ekoso no yenya bi timesere won omu susu mpre na Kristo na ade ne de wo mpre sa wase me de mra ne na ena ya ade woti asem na se tie hunu se mre ene na tam hotel Nienya se tutu ne ma na fra ma nipa adwene wo ma na we abeka se ntesa wo ma sofu we se ntesa nyame be nko ano no nyame ne bo confusion god be no nyame ne bo afo so dan things will change they will change say no to say gradually no o mu nyina ya say o mu je no mu nim na o mu se de wiase na ne abie to ma nka nipa be ba bu o ma so de ma kire o mu dina mo ka no dan ko mo nka sira ko mo nka o mu nim firi tete fe na no asem obi nim be kan wo nim firi tete ba na sa amna social media no so ono nko na wo TV no wote so wo ga zo ko abenya ska to time unya tu nim bibia no kurakura ntimi nka na nyame adum YouTube ni Facebook ni ade yi ba yi na be mamra nte no yi to obi so ni ma no abe kire na ade ni bi afa ne fon so no hunu se yehu to de na ye obebie mato ye nyina akenka bi nyasa da atwu ni se mabunu be so etana me say so man sa tro maduna small time kura be wura so dem say akohuru so fusi atwe na pie enko ba bia obenya so le ba so mo ma support no because of his immunity, but why I didn't say I'm a mental on the bomb some man. Tidana Tiana sem Yiboa and soup Transidina Trans radio Miss Manian Yampa, never as an colony. Why are you no Akasapa? All right, I don't go to and it's why I did the first love. Yeah. Remember your first love? Yeah. Or the first love. Do you remember yours? Yeah. First love na nyame keka go samle na me hu ahimo o preach na mana me na ma and now the one keka ngwasi asema nyame amfa ma no okay should I continue amfa na adan bibi o ade go yeah all right then we come anyway shimi live Facebook Mo TVGH YouTube Mo TV Samdakus Initiative Samdakus TV and then of course you share for us. Now, what they or comments, opinions, what have you dropped them? And then Friday, our last story is going to be in English. So if you're ready for the English, please get ready. And then, of course, we'll bring it to you live. And then we'll catch them and say, even any time for Bopokrana, he speaks English. So he's going to speak English. Well, my second story, I made a broken phobia. What boy a okunu sebi itu. I want to show him. It's answer what you say. Sorry, in the video. Confono kofa yere wo fem. Mbata. Sabe na we. Sabe na mi de na mi tu kwan ba na mbeto so. O beto so se wo dan so ana obi na ebo wa mane. Angel. Mbeto so to odino. Angel. Peter kan sem ye wo si utu kwan wo ba na abeto so wo beto so se ba mi tu kwan ko ayi na mi ani tuku ko nyame na mi da ya mi yon se mi sum da ye na mi takimi dan ko se da bibi smh ntion ba ba fi na mi ka tan so na masa na se da bi jwa ye wi na me ko am so no se no bi smh to no ko mi ne fo mi so no adna yi se tv cha cha mi tin da de se be fi chi na mi be fi timba fi na nkwan wa da musu na be se nkwan so ma mo wa so wa pi ma hwe na mi hu no ma hwe na mi hu tin no na se da ba fi so ma me ma se da bi am se da se fa kwa so ko we ko ya na mi so bi ta be na ti gina o te ma hu ba ko di ko ya na pitu da bi ka se wo yire na
rasta de ne airport o de kwa ya che Angel nko to so ampa so okay me yin kan from pifin pepe o makamu abom o fomo nbo me yin so nso rasta me yin no wadin no ti ka na o yasa da ko pichu oh wasan ko pichu anu ka sa agoro no wele odi me body me man pichu ambo tu na onu wadi kai de abom tu o ko hu se wo da yire so fem ho yes me recall ba o de ntuma se ho ana o de ntuma se ho ana fom ho saa o mutina fom sa want man se o mutina fom sa no di no answer na bisa me se so waduwa se wadi no ana wadi ne bransa wadi no wo bodi ka man 600 chire no sama ne o sa din bimbe chire no man 500 na jese eto so ana se dakono ana o fa ne prensa no o to sa odin de bia le duma ya no wo ye no de ba pa antina wo giri ye se o yire ebe firi wachi akwa ma obi akwa ne prensa sa den pa antina ma o yire fa wachi mas nota min je porti pa meir no sa o so manensa no metime so no sa makasa chena bre anda mi de mi tu kwan atino so manensa bi no na oburu na so wa de wana fo mu no nyi no so de no da fo o se winsa no de man no da fo no di no Angel o ma winsa laka yes sir lo Kenya laka de afani trim yes sir eti o ko to o ka ya na rasta ye den abom tuo o ko fa tuo ba na wanyane asa me gena what ma samba chi o kukura o ko fa tuo ni ba asema na o yire kan o yire ye na dwen se o be hye mu ntem no watim ntem na o yire so no dabi miri gana wo ti kan na no gana ni bi opa miri ko ma ngunu biem fa na tuo ni bo wo wo fa potro de bo o tu me fi ase so mu ka di sanemo Angel Oshua no yempese de Oshua beto TV so pepe and a boy na mu atiefo ya cheche hwa no fa no na ye de fa to ho eti ye se efiri o ba matimi sori efiri wa no ba matimi sori Angel dabi me pato fi me tinya fi biemu mi ko bi du so mo janko am tinya fi biem Oshua peche mi kan nyamda rombe do sa jinti no ka me ebo no ka me santi an ka me fi ano nti ka me kwati mi fi ano entanti na ma be du so amoja e kwati ko so ri bi yani asema to bra Abrantia ya boni tuo sebe son sebe nyado e wo ni hwem all because say konfobi abechene say offer neyere offer any that one, but before them quickly mamin drop it in this one, and then of course I will come back and then talk to offer and simpi sebi son sebi nyado yana home to utibia. You can't think far. Obi say this is a good morning. Hi Diane, good morning to you and your crew. I like your dressing, simple woman, don't change. I hear you, I will not change at all. That's how I am anyway. This one says that hi, I love your show. Next time I add your name, don't just drop a message like that. Okay, I love you. This one say Diane, good morning. You're looking very nice this morning, but I am sad to hear a sudden death of one of my beloved teacher, Tony Slim, also known as Kwabena Nyina Berekum Presek, whose dead news occurred this very morning. My condolences to the teaching and non-teaching staff of Berekum Presbyterian Senior High School and all visual art students, past and then present students, and also to his family and friends. Richard Diewu, watching you live from Berekum. My condolences to all the family as well. Baba, Yadani. Yada radiase. Say ya bokom fu ehwe mutu. I mean sha rasta no tutu ni pa. Ka wasu otu titini tunu mu nyina. Oh, what they over. Tu na watu ne tia gan na mra no no mo hwe nche no ho. Ano de ye man ne de. Ne kwan so ano. Like seriously? Yes. Me de be ma waji me de mpe wasem. Be ma waji me mpe wasem. Ubetima be ka tem so ye komfo ne atutu abo na abo. Na ese azana na wo ye na asa de no.
wagya tum so ye komfo onye sofo mo haban nyina mo dia se bia ja sofo efrefra ye ni yagye haban nyina ama mo se mo de nka mo de no no ni yatima tutu abohwam na atimi abode a wo komfo na wo ye na ne na wo bi ba wo se bo na ade de na bo yes o ka so oni powers no yes Joma ya za ache na nyame afa watua wo ka me de sa de wonya mmobo wo mo ka za komfo aza wo na na be TV so first ka ba diska no komfo a wo yire we nsa a wontimi ntua ne nsa we so wakasa che na na ye de kasa che na tua no Ava, you can force a horse to a riverside, but you cannot force not even your wife. I want no say we comfort. There some na kacha mi. Obi bura otimi ko. Na mo tia dia habanya frafra. Me me tia bra minim dia de frafra. Wonu ma be ko. Minim ajama ni nsafo ni ma dia ba ko amenka. Ye de frasa je no ma. Wo no nsa no ko no biem. Na wo konfo mu azo ya konfo yire bi nsa watima ba abonten ka se wo we nsa ne de laka yi ma na oburo enti no ne ko dae na wo obi ba sesi ase ne de hye no msa wo ni ska se obebo ano de de bebo ano eti da kuntimi no yire mo da so ne se de we ndia mempe memma oduro bi na abenom sesi ne nko a oba ne beti ase e ma ne bi aso de na so de na wo de ne na da wo ti ase so this Canada dan ndia de na ne on face Canada na on fa ntia de ufri se ye wo yire emwa wo yire on pro ba ni ye disobi afa on fa nko rasta me ba ye ne kakra ne nuru ne so papa on pro ba ni ye nti obi afa on fa nko dan ya oba no nsa anim guase ye kan sa nya nsa ne nsa bo so ba da so ya no pa ko gina ba je apetahia no adan na ni adan ya anim guase sama no se betafrache ya na hunidie kuro mo mpe ko ni ada agema ne ho dia na anim guase o ma no mo wi apio na sem na meka mako eno kura no utim so abobre won ensem to trace ni kam no aba na aduane papa bi si ho o mo na ya na hunso mo ye active apart from no gaga ne ahiafo a we nsa te se we yiri wo de nka wo gina na hu ne ya bia sisi abohu na sem ameka kire wo Afra, Rasta na ye komfo. Eni awu Rasta wa abua pa. Masa sole watu ni ohwe apeche sole nyame a. Me de study asem ne basa na mka no. Rasta wo me se wa abua pa. Rasta na ye komfo papa bia no wadi obi yire. Komfo papa bia wo de be ku ato akone. Dan ya komfo papa kura akọ ne hyan na no oba da uduro no obusa na dia chinye wura dem ho. Ye beto wo mpe. Biso ko dware. Yes. How much more to go for beer? Where was that umpire channel? Two no, your channel two. When you come for papa, and fear to do what they are national. When you are going to be more, they are junk of Fuzzy Candiqua. When your papa come for beer. Ebi ane dia ni tumi ekura no enchiri. Diana will need to me be a monte to me be no on your person will be it. Wo be ampe. A female. Omo wa kwanya so mo aware ne awpe. Tu ya konfo be fra wo yira ka che ni prince ukun mema na obi aka ho onzio so obeka wo ye modia na so obi ja so obi dia ba bra ko ne ko ne de modia bia ni wo wona so ye fi se de wo ma anya sa de no upo obi awe ndada de wakom sem na je se na de rasta nya gu mutiri so a okoma yeyi na mo de akotra bra hwi ni mumu she eni mumu na mde akoye na sabe tafrata oni tumi papa na nama uye we kro nwane ngoy wochi wo bi resa de nsampo na adada no ndi wo de sa ba no kra akono na ewo mpa na ye de ehia nyambe tuaneka ne na aka nim nya be ye bread ama no abote ohia e na be da nanim sa ada ko wi ndi obi yiri de odi na no wagi mami o dan ade ba ko nyame si be wu na futuo no miensa no na we ka ho bi wase kokko bi obi mpra opena yire ho ubenya anya na ho ade bia na ye wo de wo ri bi kwa ma na nwe nche sa jiwade no obi yire enko ho wiase aba ye da se ni kru hwe ni ye so ho no wagi top money men fa advantage and take advantage on ni me ma no muzu awale no mu di oyire ho di ho tura oyire no om nyina mo sa awale sefo no mo na mi tu amoka awale sefo ho nkomo mi eni what you asem na say was it me nwa wale mpa ho fi bi na banje aye that's all ban the man ho kwan ri akwan no ban the man ho kwan dan yan
Now I have to ask you because of your friend is a rasta and one quite children. So I just children. And to say be so say me mouse simpwa me mouse teku na one jepenia na mama kura mu say you bet me because me say offer me bo mama kura mu mudie oh did one na you kura wo wale offer tea danyan wo wale na agoto so obi ana oyire na ada nya oyire ho na edene e mema na ehu mobo eden a oyire wo classmate bi ona na train prapɛ ne waye bironi a chen wo be ma no wo siasa be ma no de ka be fa no wo adua mi ngosi wo kunu wo mi ngosi amo akorokoro ba amadua ma ba offer tea meti hey na se bi so mahu se ope me wo do me no ma bi a wo ye no mi wo be ma am ne ti okay na mahu se e no ma wo ye chese wo do me a metwe me ho because of be ma am ne ti no na any feeling there be tip many feeling say papa na e da de ye ni abrabo mu nkomo kaka be wo ti be ma wo ti we woni oba ati oba fufo se opel oba no kra na bia wo awu so me na no kan chwa ne ye kra ma hu se me ba o opel na oba yi osore a osi o je 1000 okay je 2000 okay aso me jijinadi meje na waji okay e bia ne no tim so jijinadi wo hu se oba ne pel ana obi kro atuno no mutu aka cho so opel no aba na waji 1000 je 2000 na woji na wodim se woji no wo do like woman chance Dani a wo kan nyina ya futu asem sisi na ma mu hunu ensi ya mu bi wa me mpode nti o sa me ji wa me wo sa wo pemia mama de kra menye me se e ba be ye bibia me ho asem bi esi a e ma ya smart ensi wie ya munya smart da danya ma mfa wa we mnua ba nya mfa to so to esi a wa wale me ti ase na opimso wo nya sa da o hati ne wo yi wedding ti na me de wo ye mfato ho no pem so aba wa kwan mu si me hu so wale me de hye me se me pem be se me ye wuye no pem so tu ni ka kwa no hye kwa me despite ye no chere ni anu mu fie mienu waso hu se me chere ni anu fie wo se dem si hia ho no be da me ma pala ku estate dan no no so tu ni ka no hye kwa kuten won se me hu so wale de na wura ne ho ye no betu kwa da be waso oni passport o aya ma ne me hu me man passport ambe me we me ye oye me pese me ye oye keke u me nta ukunu na sa ngofo me nse atwa so wo se wo dan wani akwa hu ya se Canada kompra kwa Japan ni on so si say da yan so utimi ignore mo a wo spec na nim unkonda kana ko kire ko de kan fon kire me na so de ko sa ngofo me nse kire me wa wale mate ase ti de me nse yo se nan unyi ba akokora minyi ba akokora nda yan eno anu no aka saja ada okurumeko daya he abrabo tomle bia o condition a uwom e ma utiri mu ye mere nya sa na wote I know emema bebre form ire no magine so mu adwaman yo e koma wo fie no na ye be ma na sare so he ne ma he ne ire no wani oba bi so bi won nsem ono so okode ho bi a onya top one de bra mo trust me me aka ofa me ba be ka kire o say any first month we the way I no on any Jimmy ho enti ni am pesa me kan say na ukuru kura be ka so wagimi ma me we no kurade ya na be ye me wo bibia be ye be boy aye ntem na mpo aye ne enko ye ni dan ni am pesa me kan say so oba bi tibi so ne mudie mu ma wa enye ono na ye powerful me ma na ha no jemo boss ne bo odi wo kromu a na me celebrate skafo bi ma no ne fa dance ye bre me munya di no sa na nyame yam to se yam fa mo sa munyina na ya ma ba be nyame kwahwe aba na me se na dona na ya enti na wo sese bi so mi sa kwada ba bi foforo na ya nsem bi kan dine but o ma wo se ya ka kire yam me se enya ma nyina enya ma nyina no te ya tomre bi yese ma pem kwase foforo mo be ka kwase afo na mo ye ka no ya na nya no no kwase afo mi go bi no pro no free so oni zabo no wakwa bodi a no de dem de dem mo ni amutimi ye didem e wom se de etimi me ma me ye oba ni bi o minim se ma me ho ode pa no no kra skafo ne nsalai dan yan jai ka skafo nsalai mo damre eno de agitum se mo damre it is otiri ye na ba bia wo no me no ka se ukuru se de osu hu no to ye bna na bi ebi nhye da ni ho omo ba bia so nchen no be di no kra ma okunu na mo masa bna ni bi o sa ye heavy loaded and starting na be for mra wa bra bom na he dan yan onya no kwafo da ono kura be yanso be kwa be ko anu abetena ho
ama okuru hu se bibi se de kosi ye eno de no wadi no kure nti ono no be ka ne se me yere de me ne tena ye no mi hunu bibia se da eno wo se mi hunu o ga se nsida mudamiro ekom kura timam ye bibi kenkan wo se okuru no mune won kyerɛ nimdie mu saara mune ma ne kyerɛ nimdie mu saara sa wo yere ne ade a ne ho nyɛ den sa wo yere de o ya ade a ne ho nyɛ den kura mo ma mmerɛ danyan awurade na ka wonim me se ba ma bia hunu so yere ye justice no kofo ntata no tu anaso ono wa hunu nyansa se me ma me kura ne nya ne ya me pɛ no te ma ya be fama no abeda eno wo ko beda di wodi ase ana ne onko medan me se nkofo nha no eno de me so meti ase onse oba wawale na ne pe be ye dene because adade se no wo na nko nya adade nko ade a ha dayan akwa na nya ade rasta na ajimi ana ne e komi Kenya so mema na mama na yesa na nka be ba na musa dayan awale na men hawo na me husie de ya me anya me da dayan be da aka se ono abase bra msro bra na ne mbeda ye mema na ne wo jimi tibia bia ade akura obi a na ye I read as solid de o se different in some ye okay obi timi nya ne so ne de na one nam na sika bia ka amame odi enie tanyini jimfo bia menim no straight a odi enie o be ma me oni we na te emu de so mu ntimi mwa wo simple sa untimi mmono untimi nya na he danya de wo de wo danya na wo ka no kra ye wuro ni grass perfume ehia okwan no kra dwodwo a wo te wo no danya ya ja wo no wo problem ye nyina ye ni pe wo system ye nim ema mu timi so ni perfume kaka kra timi do bra ne pen asem kaka e ho ni wa na ne be ma na ne na be sa wo no no ho na wo do no de na me ho kana me yiro ka do me sa so motom because you are so special to me ya na nkomo area wo nti asio danya mama mfa to ne ba ko ene ma ti de ba so enti si a wo tuwe se me de no na me no na ma enti sebe open so timi na do timi fa convoy na wo convoy ne kura fifi de ni jina kura wo no you will marrow I won't say I won't mellow me kasa de but it doesn't mean I'll give myself to you. I will let you know say and you doubt to know so no kan fun na wi ase ne waka wi that's what can ga be use trouble what can come who can so 20 am to buaje I should try the be me de ne by the obi o I should try no betimi de ama no kanyan what I say obi o I should try no utim so betimi de ama no but people like that me fa yanyin tum se ebi nte sa yes mate enye nyina na ete sa so me ni me kru kwata baby and na me hwe se wo no be ma bi ye no style de me amaya wo be ma na wo te wo krabo nse mi kunu no ka wo do it and no funfa bi a me funfa no de me so mu because why you know that Charlie de o ye dan ye di nkomo pa ye di nkomo pa o ye nyina na ete sa e de fa so pa me mitrim de amesrawo kato metima kato ama omo afa ba me mitrim da bi nka se defend omo kura na me chese me trim de emfa nhye mu da sa me beje nyina na mutesa me de mu nyina ye de nye nyina ba Ghana fo na me kan mo se nyo mu nyina ma ha di omo anyo omo no no mu anhia sa nkofo no e be ye omo nyina that's why did the birthday kofo bebre ko no ma wale o man kra mu kunu no mkura so be flashes kele bi anim ama bibia si keke bre turu bi be ba keke mu ma kom de mo no mani aha na mte bi asesen na what show be one day no you talk credit 5,000 brother wa kra na be draw chat ye time wo so hia ni hia no na sisi so manya aweg na wo phone de nyina did I yes said the preko na munim say ni me say asamba na mu hunu me say asamba na mu hunu na nka oba betimi ne be ma atwempra dan yan be ma 2,000 and 3,000 ti my ode and oba bi ma 2,000 3,000 ti my ode yes na sebi so do no ti bi anko be boa wa ho kire wa oboa no ene you don't like it awrade nsha ba so onim sa na nso asama ba na wa hunu ofa no wo bitimi yo bi university yo asanyam level na universities can anya gradually every time bia no akotu ato time bia price the top money wo wie na mpi bia ba one day peninti no yo de ko waze anyam na ya mo yesa no omo ebi mo ma asame de bise ma na yan papa man komo ni yedi no ema Kristo kura obo mu ye no se turo mu ale na se radio man wo siri wo wie ya no wura turo wo de ha wo ka Genesis the beginning nyina awurade ante wo ne amfa adam wo turo mu wo da obo wie ole sha adam nsa no wo si ha ne ma nyina ahya wo nsa tutudini nya wo pa bia wo timi fa
enso ba say ye cheche niam mienu adam nya oba no oba ne ba ya no the true ni mfimfi dua bia besia ntibi ni da na adam ya so de agoti dua ni bidie o wi ifo na nsensem start mo danyan muntimi ahokire sei. I agree. Not all of us do. Okay. Not all of us. Okay, ajaman pani. Wow, so the entire mesere ni say. Okay. On say ade bia papa wo. Of course. Minim lady bia, on say am metabol lady bi dey nchia. Okay. Or your medicine. Okay. Was yes ka for pa. Mi ni hwe kwame ahe. So dey be That's one or do. So me ah, obi o mitimi kon nchen. Munya wale nya abotre. Oh, send the adanse na. Oko yi ase obi o awodi bone pa so ye ka. E hono na no go che no. And that oh mani kana se. That's what part person na why kana se. David. It is say your papa. Mama nchen for being men so you DS. Or your papa. Your papa. Into for be now na on tension papa. And now twime bo. Me de nyame ma bra bo kwa na me de kan. Minima. Na di bitwina minima. Oh, afa eno ye no nya. Bisa na madwuma pa ye bitwina. Mo. Enya man nyina. Obabi o ye CF4. Obabi o ye CF4 pa ote. Bishop Emre bi mama. Me asem ya ma mu nurutu. Kam de sna bebo mu nyina mu dia se mo aka kra pura no. Na ntia hwehwe mu hwe. Emre bi obi tabrika. Wo de eche mi free wo se menye na menko. Na wonya ofe. Na sna mi nim say meje ka na de ewa chire meet me. Enti me kwahwe ababi a me wona me ne ne te no. Me say ma me lem. Na nya wo spec. Sa de no so ti ase. What I say? Enti se me se wo kwahwe abasa no say bu be ka kire me say me try the other way round. Or baby so pew. One who saw a barn pew. And answer one so no said you the Obani, you know, one or make advance and say what though. Now on penal because when him say Abia Sebia so me tell me now open me. Now Sebio or Barno nam no to nebia uku yesika na so barney mawusika. Now one say men penal and Susikani Tina Sebia. Let's just say and also man yeda. Forget no crown me say I make a real quantity to you. Make you no from that. Let me be a be a can you make more. Diane Muma. A woman. No, it cuts across. Crowazo. A cut across, but American say one time Radian can tell you your kind. So Gaza many be offety. What Gaza be the American to be brave or honoma. One who saw bay, the oil, the family can mean try crab. Because the Jim anima and sha. I bet I come so. Jimmy says to Banity Nama Beman and San Pesam Catro. Suban King Kind. Was you a Kunum? Oh, Kunum. No one tells him, dear Musa. No, miss. One Mawali Nina, when you back don't play. That's one day. Entering him, dear one, and train him, dear Musa, and got someone on movie. Or you me a dear and one yet. So I hear me a dear and one yet. Namuni woni. Diana was your boy and good near my Namuadia, Munya wear trust and go for that. Some of you, but I mean, cancel Munina, some of you, because a man on Suyanum. Very trustworthy. Also, wouldn't she? There's one you see do it. So funny. Sana, and I make how no so fellowship. And a cut across, and you're in what I done. I wish I found a commercial break. Me buy a bit to stay with us. Oh, yes, make a commercial. Junior Dofo aha eye ban heba center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompe mu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu amakase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ne nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe banka se se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe
ebasa na eyi etim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na Catholic a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya asonko abetin fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bi ho otene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so peso nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan enwa nante ni nyina ne se how abetina nompe ni ba nompe se yankancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye chi akwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo anase asori aye friend of Faith Evangelical Ministry na udu hope wose ohwehwe ba ye bechi on 2 Free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wose ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na say Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwanimu uduru ho a wose opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi achia ukotodwe unanti so enye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia anase eju asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno na ma yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etiafom kinkimudu ase wo bono me patron eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me patron bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bo me aya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abchanfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma odifo ene odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba no wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nisia mobwo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey ebe soko gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey owo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me na wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no
ye ka che wa be yo mama na be ju nsem mi hye mu baabi na de beda ahoto be dia baabi a wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so de beda enye chinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye amen. Yakojen Kratwaba, oh Lord, do good morning to you. Finally, yeah, yes, sir, I come back right here, and I'm so happy that you're back on our channel. Yeah, old accounts, no, Oma Haki. Enti new one no ya mo share e my enti wo bokuma wo TV na wo di GH no asoso na wa share na afofo so ensa aka be share for us. We beg of you, just share answer na me next story ebebro no lots of messages. This one say Diane, good morning, I love your white, and of course tell offer that not all women are the same. Some of us are very good, we have bad ones. Okay. Diane, good morning. Tell her for that. Some of us are so sweet, and of course, I have married my husband for 5 years, and of course, throughout the 5 years, my husband is not working. I'm just a pharmacist, but I make sure that I put food on the table for my husband and my 2 kids. I love him. Not all women are like that. Okay, offer wave. Obi ena ose memfa we emre wo. Let me go on Ozay. Can I mean see na ma flower? Ozay. Okay. This one say okay, fine, I'm going to skip this one. Okay, wait there. All right. This one also says that I am Mr. Ameya watching you live from Almighty Akumadam Queen Diane. God bless you and offer Lumba for your good work that you're doing. Out of Lumba, what are you saying? Is what you're saying is true, but not all ladies. Some are good, fearful, and loyalty lady or loyal lady. Have a nice weekend, Mr. PK, inside Akomadana or the way about Mr. PK. Yeah, that's Diane. What he's saying is true. He is not lying. Okay, Ubin Sidia or the Abba Enonom. Good morning, Diane. Watching you live from Tennyson Opoko. Tennyson, thank you so very much for your message. What they Abba. This message say that Stephen Adom Shadia share 88 billion to his church members. Why are you not actually bringing this to us? Stephen Adom, okay, fine. So watch 88 billion. Sorry, no, yensa enyankai, yensaka yebeba. I think we discussed about him yesterday, not today. But yensaka story no quite. We'll make sure that we bring to you wherever that you are. Good morning, Mama Diane and Nation's uncle. Ato Palans. Indeed, true. Indeed, truth is truth. God bless you all. By Escobar and the message way Abba 1212. Okay, this one say bonjour, Jolie Diane. Bonjour, our French brother. How are you? Well, my comfort test story and real quickly when I come back, the rest of the messages will be read for you live. Remember that our last story is in English today. Test story I made bro and say Captain Smarter and Rabbit who just say Yachono. Now I don't know whether it has been built or something of that sort. You know, or that Fred in somewhere happy to get young question video. Now I am stay with us. Information be a mensaka. Me sources wura mu na ye fifi mu ye nsaka e kire se Captain Smart our cells say BNI for cell, say police for cells, say prison cells, say the abeto jansa Captain Smart oshim na Captain Smart omodene kono. In fact na be ma ye mobo handcuff ba guninsa na say Obama Captain Smart ne say there ne hon papa ni say Obama Captain Smart asembeni and they say Captain Smart some kind na me program anopai
me catch them say ya granting a bail na sem call court opanyin bi de betu dwa say Captain Smart ebunu agini sika na eye sika $10,000 na sem no court no granted Captain Smart bail 2 shorties na oma charging 2 counts na afi abrante bi so eka Captain Smart ho enti e de enim say court akodi asema wie de ya ma ne bail de enim say Captain Smart say ye nka obeko fie na akire waba ba ye nim say pipa samna wo ma besensan obeko bail no obeko fie no ana say de wo say odidi adanse ansa na wakofie no say ne nsan ka yentimi enhu enti say assistance now no face the country member Captain Smart wono asa ye gofo we kura de sen kura wono asa ye radio presenter or ye TV presenter ye nyare ntie se oda so ewo Now, one of them is over oh, yes, we are the no, we will come out of the open and go. Captain Man and the one same HGO social media and so on. Papa Diane, the first question Busa said, so be the moi. And Mamma come here video send you who I wonder, meaning said Diane, and Mamma quiet there, a post for knitting qua. And Mamma quiet there, baby, I don't go to a post for the would to my Jimmy Papa, said Mamma quiet. When Jimmy for Papa. Go Kroma Yaka order. You will be where the Nikushima video to me, my one thing. It will be protected to a certain level. You can't even enter. Recently, I'm checking that you will be a Mura Finipacro. Inside Oklahoma Umra. And one go for me capture Bibi Cat, Bamsa Shatawalo, attends will be asa. And no quantum to me inside. Yeah. But yet, I get the enough video. Your particular go for you or Modia Ghana, renting on one answer, Nimram Nayani Muntia. Bezana, a post for him, penny for him be friend. No more educated me get to have been a one idea, men can was him beam. And not any American shows will be the my back 1 young in your trim, only a war from the wood to be a welcome. Nanya who video, there no son who do not post gas on my quan. No for Koreans as a what Pia Bundia. Kongo team at 2 mutuma ya yo maya kayaka dia wo inside nti ya ma nkotwa video ne da baby nim so kodema sade o mu wati tie bra o mabo ni nti no ya on ya makwan e wo constitution ni musa na do mu nkyem nche beti ase se wo mu dia o mu tiri nkwa ene ye so mam ya hunu ne ya kwaso wo seso ye okay enim sa de am so mo wodi tu ma jimi papa ne nyam betu o mu ka so mutimi alama sa de ne course se ni ye constitution mu dia dan parliament se ni de mo kan so se ni mu dia o mana o mo da di tu o ma jimi papa ade na wo se yesa
ana na ase kurom aye nkofo bi atumi ni kura omo ye ade ase nipa nyina hunu ene nkofo bi omo ye ade ase nipa nyina hunu ne ntem medwe ho amente ase ya na ha me so man no wo fa na ase me wo fa asefo ni yayi omo jeje mu na bi de yayi omo yesa na ya na ma mechima no payi ada ni atibi dia ye ntimi nko nkoto ye check up mpolo ye twa abonten na eba ye ntasses wo disamo ye ne bone se mu triti ni ene ye hunu ye timi chi obi ne na ko fra ni padom no no obi odam odi ne bone ye so ten no ne che no no ma bu no inside kwa ye chi bi ni akoma no flat no odam difference ni ye de mra ne sesai ana me ko be sia ma kase Ghana mpemfo nyam de tua bi no muka musem ntiase na wo yese me ma nka kura nyam de tua Canada wo yese no me ma nka kura osuru obetua Canada eja wan de me ntiase di da me timi nkwan ba me papani bi abusa no ene me nyu obi amana mfra mpa me free police panyini bi na ma busa nse mra ne makwan se e chu obi atimi ko yisas wo se eko video because me e wa mom de no ka se da bi dia feature ko sa program ni bi ba de obeti pinkapa na ba bi o me frem bia na maba da ya dia no so to njan a Ghana ada na ye wade bi sa obi to amane ma na ye ni agi obi ko police station chese sebe odifo wonyi ni se obi ho asebie so se benya da se no ho hyi enti no onya issue a na eye nkrofo de asamanfo twen se sebi ebia ne ne ye bia wo ye enti no asem to na no be ho nyi ni se no so na me wo ho a wo na wo pesa asem nto no wo hunu no o ebe ma dey ma hwe ba se ndi ka kan se un se ewo asasa de no so ewo ho ana dan yan enti na me so obi ya de na nya se kire ne ka kire no eme no nya wahia sa me twen so nto amane unya dwene da evil ne pe awurade so dwene evil fa ho obi so ha wontimi nko kan kire no because ka kire no kra bia na wontie fa kwa bi so ka afutu sa kire ye tie omunya na etimi ko ka twon so ye yibo omu fa ha ebi tie eti so yibo ni biye sa na asem ba na o sa kire sa wo do no ntira na wo be so osesa na dwene no nya ho na akwa kire ne se nya me na atua ne ka wo ye sa awurade mpe wasem nipa da bi ato o twen se menu ya bi ho be ba asem because wonye akura yo we fiado ye wini wo de wonye sa adako ne abontu wonye papa mebusem tie aduonu na imudum so kenkan wotamfo so ori ase a emu wani nye wo wetira mo akuma ni awrusie na awrade ehunu ne awoye na anye na ni so bone mo anane na bufu amfri ne so ama wo so etiri pa bone e wo ye na awrade abufu bi da wo twan dada ba wo mo ani kwade sa so no so nya amane a ye yi se abufu ni fri ne so ye de aba so because ye evil planner. What's that? Hedia no so bi ade na nya ye ntimi mama kanche ne se ye otofo mu ya fe na na pese ye kire se ye nyina ye bi ene ma asem nto obi benya bibia be kira ya kire se ofalumba no kwase nya me na atua nka ba na me ka kire se na wo ye na nya ade na so nya o so me kanche na atwen se me hwe ase ate onim ka ba fa so ba be ka kire na me tie nya na me ka bi me ma ko ni ba gro nje oni fon ya wonye start ni obi na ye na afa fon so abedi ni ho to no wo ye nko wana gajo so ye video ni ba ye fa no ya wonte wona hunu ni sa obi wana ni ate so so munya de wo ye video kwa to WhatsApp ni baba ko wa ba bia bese duru bi e ko like ye video ye ma ne fon ko a ye den na sabe parliamentarian ayifo nyina wo bi wo mo fon so na se ko this one kan was man just one share ye besre sa de ni mfiri ye mu na awurade no ye kakra uni aya de na wompa ne entia captain tibi ye bi na nya ba ma fire no wodra no wogaza dodo fire no ma no hunta no later ya chini se no nya sympathy amane because obi am person we kwakwada sa bia ho na be jina na asia we na hey no asat now and it ma update on ka say any day did ye donation de kasandan ye nyina ye nipa oh bishop I don't agree say any day and so do you want to say that the Fred dana see mpre ho ketu abi ne we ne tie ni statement obati ase odi ase ndi ye besre ade esi a ye hwe ne kan ne ntime mu a ne nyina ye nko yanim sabe wadi bone on so nchemra ne ye wose ye de ye na ano ye de ye na man no firi mu ye ncheze ye so wo nko so nye sa ye pese wo mfiri sa ate bia nim ye besre
ani die kwa so omunyai na police station de obi atimi ko obi betuma twa to so boka kopie police station obetuma gina no kore so boka kopie police station bi kura nya na di bone no so boka kodi obi adanse obekọ ho de papa mfo ankwa bone de wokọ ho na yese ewuo ana se bi obi so onko na busu emu biem papa mfo ankwa obewu ya dufunu beba the same thing obi abetuma pass afa hobi ti obi da wa e mane nya te se ase heaven ya listen se we de wo nkobi ena waka se mahu bebia megina ntime sere no police station there well obetumi oba da ono ama no ho ama ne nada no pesika bi no anya ama no basa akutwa ntro so awudepunu yenya covid ne ehu se be ma ho awura ne ho ya mpa eno be ndai ni onnim ne etuam be ba bedu atembi ni nyina ka wiase abrabon tie tete sa ne ma se a obi tofo me heda ma ne nye depi kana nim mo hu se do ya ne nye so ne nsa fa ne gina ona mo nko okay awurade nsa da different. Alrighty, on Sean, so my last story making headlines on today's Koowaa Show is in English and is all about the fact that lots of Ghanaian citizens are really complaining that there's so much hardship in the system. They cannot feed, they cannot do a lot of things, they are not comfortable, rents are high, rents are being, taking 2 years instead of 1 year, instead of 3 months, 6 months and all that. So a lot of people are complaining. And in view of that, it looks like they are so tired of the government right now and they are thinking of probably a change or something. I don't know. We're all waiting for December 2024 or something. And because of that, Honorable Kennedy Akompre-Kwejophon is out saying that, hey, he doesn't blame the government for anything, for all the complaints of the citizens of Ghana, but rather he blames the parliamentarians, the MPs, the ministers of the MPP administration. Let's go and watch the video. Stay with us. We'll be back. We are our own enemies. And it's so sad. And then a Guma MPP aye Ghana. Ni entimi mba hu dawo. Awira ho. Uni bibi. An update. Ebenezer Safo mu timi ko ya. Ope Safo yi ade na kire me, o de kire me phone so. Yes. Me ko ya. Busulo asin dompim. Asin dompim. MVT phone. Me ko ho. Na dear Minister of Education aye. You have no idea. So what? The idea way first of all, we blame you. Idea way omo akoye ni na minimum no we. Oh sir. No minimum. And then anything that can say we are our own enemies. So we catch them here. And come the TV be di akiri. Me the radio be di akiri. Abodewu. I just decided to go round and check it. Any maybe a bit in a year. Ama constituency no. Immigration and we call VTR we could do hono. So what? Adia mayeni. Na sami people minimum already. Many ordinary person on the street. Adia no be. It is what we call near kase majinom akesi ma mfa anya bia obe believe. Yes. Because the model opako ministry by ministry. Na ko the good works MPP has done. I will be any. How come now? Now will be we're quick to blame communicators, blame their ministers, blame their chief executives. Don't blame any communicator. You know why? So one fact, what some a Juma say near your ministry, a Juma say near your agency. How is he going to talk about it? For so the Indian over here. Because auto mechanic shop. Oh my, wow, so fantastic. Safo tuna car no a omo use ni ba kun. Right. And I'm call omo ye catering. Yes. Headmaster say o kura catch them say catering equipment e di bu kura no enko omo dan no. Yes. Because electricians no say we must see fixing wo from because more sense for overlocking machines. Oh, so fantastic. But nobody knows. Because with him, the entire they blame MPP for say. Now the old rice mill and the man said, "Maybe the training at." So that's the Honorable Kennedy Japan, of course, blaming the MPs and then the parliamentarians
for the hardship of Ghana, one way or the other. Yeah. Bishop. Diane, they did nothing. They did nothing? Yes. So whom are you blaming? I'm blaming all of them. I'm blaming all of them. Really? My nephew, Nanado Danko Akufuado, he appointed some of the ministers. So if they are working and they are not doing in behalf of what you want, what do you have to do? You have to sack the person. You always come to televisions and radio stations, bragging, fighting. Meanwhile, you have done something good there. Why don't you bring those things? Why? Anytime you see a Kumpra Japan on his television, he is there fighting. Fighting who? Fighting the pastors, fighting his co-workers, fighting the MPP people, fighting NDC people. Meanwhile, you have a good West out there. So why don't you go and video to come and show Ghanaians that you are doing a good job? Common sense. You're waiting for me to come and tell you people. How did Ghanaians who know that this is what is going on? Look at recently what happened to the parliament. The politicians, the MPs, you are there fighting. Meanwhile, you have a good work out there. Instead for you to promote so that you Ghanaians will love you and vote for you for next season, you are there fighting. If so I understand you clearly, you're trying to say that Honorable Kennedy Akompre Japan, let's say the MPP, they are not really showing their good works to the citizens. Yes, they don't even know what they are doing. Sure? They don't know. Are you sure the communicators are not communicating to the citizens of Ghana? You want your party to go forward. You want people to believe your party. And you have done something good. You don't want Ghanaians to know. They are not showing. So how can we vote for you again? That's how you see it. Now who the own is that? Speak English. I'm speaking, but you are provoking me. Me when I provoke, I can't speak well. I'm not provoking. I'm asking you a question. You want that thing to be better in future, and that thing that will make people think is better. You don't show up. So where do we get to know? And they did nothing. I haven't seen anything, so they did nothing. Diane, ask Canada Japan is talking right now. If the thing is there, he will show it. If what he's saying is true, he will show it because you capture it. You ask the guy, have you seen that video? He said yes, he showed it to me. So why don't you capture when you are talking and they started playing the video? Why? You have evidence, but you just speaking blah, 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 without evidence. How can we believe? They have a long way to go. Speak English. 2024. 2024 is English. They should rest. If they will continue to do like this, they will rest. The MPP government yes. will rest or what? 2024 they will rest. And who is coming? Because we're giving them opportunity. A new government? Why? I'm asking you, are you bringing a new government in 2024? When it comes to time, what our man will tell us, we will do it. If he tell us that we should still vote for MPP government, we will do it. If our man tell us that they will not help us, so we should go back, we will go back. After free SHS, free water, if free you lights during COVID, come again. You're not comfortable with all these things? After road, collect roads. No, I'm asking. I'm coming. I said during COVID, you have free lights, you have free water, you have free SHS and all that. And you're saying that what? They are not doing well? Why do you have to call it free? Was it not free? I don't expect this from you. Did you pay for it? What do you mean? Did you pay what money did Nanado Dankwa Akufo-Addo use to pay that COVID light bill? Is it not me and you money? So what is free? Ghanaians, we always put something in our mind. So whenever they do something for us, we think it's free. What is free? And now we have to sleep on light free, drink water free, because it's our money. Even outside the country, people pay bill, they pay water. Diane, they pay, their politicians go for fuel free. As for that one, that's a different thing altogether. As for that one, because they are politicians, because they are MPs. Me and MP who paid us? They pay as well. Me and MP who paid us? They pay as well. It's okay because he paid us. He buy petrol free. He go for petrol free because he paid us. So he's eating his taxpayer money. How about me? Money. So you also want to chop your taxpayers money? To chop. Diane, we are not kids in Ghana here.
That's the reason why I'm still learning online. When the English come to stable level, I will go to them. Because when you go there, you will speak. You go to Parliament? Yes, okay. You will go there. And tell them the right thing for them to do. What they are doing. Say it in English. They are breaking our hands. How? Because we pay the tax. You don't use the tax money to do something good for us. But they're doing roads. Most of, town roads are being done. What road are you talking about? Look at Amiya Kwanta to Obuasi, it's done. Look at most. They are done almost. Yes. They are done. That little almost. Because I go to Obuasi mostly. They are using the almost, that little one there. Oh, but they are in Obuasi town hall. Let me tell you one. It's done. How many years now? From so many years. It's now they've done it. I'm not supporting MPP. I'm not defending. I'm just asking questions. It's done. Look at roads in Kumasi. Majority of them are done. So why are you complaining? As a nation like Ghana, we have bauxite. We have timber. Okay. We have cocoa. Okay. We have magazine. Okay. And saying I must petrol buy. Speak English. What do you call it? Gas. That's trouble gas. Yes. We have all this thing, and still we have road that has never done. Is it fair? But they are on it. Majority of the roads are done. Go to Cote d'Ivoire and ask them their resources and see whether they can mention 3 resources for you. Go to Dubai and ask them their resources and see they can mention 3 for you. South Africa, but look at their country. Let me tell you the truth today. When a government come and face all the road, when another government come, they will not have money to chop. So he will leave some for others to come and chop. When Muhammad too come, he will leave other road and wait for Nanamo party also to come and chop. We have sit down and plan. Who says so? Then already what? For the past 65 years, in Ghana, we got freedom. But our road can never face. We don't finish every day. We have a lot of roads in Ghana. So you think all the roads can be done? You have a road more than America. You Ghanaians, you have more road than America. You are here telling me that you have road than UK, Canada. You have road than them. I'm just asking. So how do they face there? The euros. Now you're the 8 million euros. Diane, what they are doing is very bad. It's very painful. They have to change their attitude. It's not good at all. They have to. They have to. Buy is here. That's why my English come like something. You see? They have to. But now that we are in Ghana, our road is not facing. We don't Most of the roads are not fixed. We don't have ambulance. That's how I want you to put it. We don't have ambulance. The little that we have, we use it to carry cement. Not all of them. Oh, Diane. Oh, I've seen one. I saw it. And in Ghana, when you see something, you can do 8,000. You know it. You see that? Oh, we don't have good hospitals. Oh, so what are they doing as government? Me, I don't get it. For 64 years, but at least they are doing better. Years, and none of his kids are a graduate in a certain school. They say we are more better. What's it? With this 64 years. Speak English. And let me come there small for them to understand me well. What you say? 64 years now, no be and go school, but papa na more better. Ready or minor disease the Speak English. That's our last. We always give the nations money. We pay money to them. Now I give you money to go and buy me phone. You can't buy the phone for me. My own money. Are you a good person? Ask yourself. It's me. It be me where I give you the money. I go and buy me. I want a Android phone and an iPhone. Then you go and buy me China phone. Meanwhile, you know it's China, but you collected iPhone money from me. Are you a good person? No. So if you collect Ghana tires payers money, then you can't fix the road Ghana for us. What do you want us to say? As an MP at Asin Mruku, Asin Fusu, and we create a job in your constituency, you don't even know that job is going there. He didn't say he doesn't know. He say he doesn't know. Then I don't defend me. I don't like that. Where market tree grass at the end. Don't speak Chi. Speak English.
Can Japo has gas and authority to come and tell Ghanaian that something is going on there. Meanwhile, me as an MP, I don't know what is going. So who go and claim that money for them? So if it is not the administration work is going on where the others are okay, oh yes, you are eating your name. No, that's not true. That's not true. I think that he's doing well in his area. Yeah. Who they always you think? You don't believe. You think. Think yeah, who's I no? Now it's long. Now catch. Okay, are you done? Diane. It's not fair. Okay. It's not fair. Okay. The way they are treating us. Look, Ghanaian, we suffer a lot. Diane. Because he knows the president is doing well, but then probably the ministers are not helping, and that's why he says he blamed the ministers and not Nana Danko Akufo-Addo. His Excellency. You have a company and you have 10 children. A company too is 10, and you give each child one company to manage. Okay. And you see your where you say when you do money, I will hear me. Okay, I hear. I'm going for a break. When I come, of course, any bar a better train come on after you have more course. No, stay with us. Yeah, we'll be back. Miniadofo aha eyeba heba center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eyeba heba center. Yeye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients ana se nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro ana se etim ne srade esisi nkasa na ni no ne nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se yen kan che odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetin fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bi ho hotene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so peso nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se haw abetina nompe nim ba nompe se yankancho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ho nso ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo so wo hwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo so opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti ba bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi achia ukotodwe unanti so enye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nwuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno na ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante atiafom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobɔ mmea ya hodo a ye woni nyina no ɛhɔ na wobetimi akofi sɛ yaji abaso bɔde
ɛwɔ saa ndompemu hwɛ ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba Herbal Center na ye mo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma. All right, that's my ye be fa mo calls no enche be a couple of messages so e wa ha meka ni nyina e de amama me ne ba Herbal Center for emon komoto sima be nudukra na yewie papa mache boko makachi boko me ma osima be nsia bi bo me ba Herbal ho komo mama ni kan fa encha kese ma atiefo ne ahwefo nyina sa brebia omunya bre na omohwe koma wo TV okay eni so na ba Herbal Center ene men kan chirp doctor say men kan chirp mo say dompemu yare de ye fa fa ye feature ayaja baso body bebre say dompemu yare de a ene bratonsu agogo bratonsu agogo any hospital na agogo hospital no and I share wo and the crowd here mu say yi market station free atonsu agogo enti no so ba na obi akra ni ho a na say unyu obi a misa no a fo ni hwa agogo hospital no wo do hwa agogo hospital na kwan na da won say ni fa so na no fa so tin ba to say ba Herbal Center e wo na edumpa emu abu na ye kire na ankyire yi say eye dumpe no mu na e koa say won sa no na ICT de tie biara no ba Herbal Center ye be show na ma me doctor say me ma fo nyina anti assess ba Herbal Center enye dompemu yare nko an ye hwe ba Herbal Center e hospital mu but ye special yipa ye dompemu yare but aside that no yare bia e hawo bia ba Herbal Center ye be show e ye bibidru so kan na ye de ye adwuma na obedru ba Herbal Center ade a enwanwa ne se na enwa hoye eni kan se ufrechu na eba na se yare na se agye to ho a ye wo wars ye wo female ward and your male ward na female ward ne male ward you know say hospital bia ni say ye dormitory for me na da ho bebre but ye wo VIP ward o ba na say ope wonko a waka chin so ye benya ma na ye den ya hwe wo ho enti emfa say ba Herbal Center dompem adwuma na ye enti dompem ko a na ye doctor ame a ye nhwemu ehunu say be ma na oba etena afi na say nye family planning na omo ye that's a woman ya na is a problem e wo ho sa problem bia e wo ho no bo modern say obetu na no ba Herbal Center ade ba ko no say e mema no tem bia ya na asoma ma no say awodi ifrima enti e ma mo nkonkohwe enye sa na etie say mwatena afi na say a woman ya be ma no ne oba ni nyina mo nka mom na momra mo betu ba Herbal Center de mo be fan fidie mu aye nhwehwemu oba ne be ma ne mu na nia ifri no ye die duro aka no afi be so no those who want to follow one day. Say, Yari bit to say, compo. Compo na a warrior minimum. It's just like crying him say, I bay for Yari. So been a Korea bay in Ambina, Casabiano, Ienesa. But any sanity, a Yaria, it's new Bibiara. So compo will bush him, that's a beer you Bibiara ewa, but drew her by Herbal Center, and I watch him, you know. Put the banana every or I'm an ipana dinner home. Wait me up on a brebia, said a sena efata. Bema, a dear back was so one way what them. Now, Sabri, we may you. I will be a dampers or general. That's an online where you're sorry, quite on tea. Meaning, say a problem be a day. Oh, baby. As an online bremuno, which you know you didn't pass on como, and Sana so best sorry, Acopra was already. Acopra. And online, which in a bontain, that's what Prato, a Kutianum dear, meaning say hadrine. I dear back why you're happy, a happy, and say, or barber catcher say, ye dear here near. Bemas or back catcher say, ye dear here near, meaning say, won't me mura, I mean from Mura. Enti ne basa bomodina bra ba Herbal Center e wo tema community system when ye wala shebi na ehwe animu so onya bedru ho a se de etie biara no se ewu enya adwuma be ma wontimi nsori enya adwuma no bedru ba Herbal Center ye behwe ama so wogina ho na so na watimi akọ ye adwuma eduma masem asa enye de ehie ni no ye jai eka
Say, oh, oh, baby, that's what person of Ba Heba Center. Okay. No, you bisan Chichimubi and Nasa Bibia. Once you see Bia Fire Yaris Abreno. Your number said here, Juma 0244 083 482 and now 0244 988 004. Tigo line is 0272 500 012. Say Yaria Bia a Hawono. Say malaria and a Hawo. Braba Heba Center. Now, dear doctor said, the memo Bianya Arian say diabetes a Yaria a sedum bipa. A Yariano. A Yaria a sedum be. Now, so bit me to us here. I don't. I'm a 1 year a Ba Heba Center. Wow. Ba Heba Center, you get diabetes across 12 years, great me diabetes. When you diabetes different, bring me into me and Tritia, and then no more mitima, Aquarania, Australosis, on the Dumpino, et Chiamo Cademon. And yes, sir. And yet, Dumpum Yarian Quani Ba Heba Center. Yarabia a Hawana a Dunya piano, Braba Heba Center. Okay, show. A ya stomach ulcer, and I hawa, and yet a powder cake the amount. What's the Tina no more would you when you are Did you hear any piano? Braba Heba Center. Now me do Ba Heba Center Mco and Fire in free. What's your crime? Now the number is not against you. I don't so agogo. I don't so agogo no. Yene agogo hospital no. Okay. A share war. Okay. Pepe. It's so free. I don't so free a doom na eba and I say contacts and eba. Jina agogo hospital no. When you hear agogo hospital anymore, quiet down send it for so. Okay. Fakwane so bra. Brings a Ba Heba Center. A hospital no. Come. Not 10 months so your community 16 la shebi any Bowers Club and so na edin hwe anymore. We drew I said you kuma said the tie no sa na and so tie no etie numbers no ebio 0244 483 02 me fa dem 0244 083 482 and now 0244 988 004 Tigo line is 0272 500 012 Ba Heba Center na upia kasaba kupe and that one ba no be but I see I saw my any Ba Heba Center election come on maybe my line is not to concerning stories that eba is so far no bit me afraid not what's your opinion. We are live on your television, Kumawood Home TV. I have this message that says that I am Bernice from Antwa Bonri Krobo. Come and check your roads are poor. You yate and you made me roads to Ghana roads. Hi, good morning. This is a chilling coin Emmanuel from Sefi BBNE. Please tell Captain that he should actually not worry because every truthful person is always envious. That's what somebody brought. This was Kennedy, the Assembable, Kofi Ameyaw, Asimfusu, Ena Ononso Odiwe Abba. This message says that, hi, please, I'm Ellen Nanactivia, inside the Kaswa. God richly bless you. Great job. 1 2. Diane, good morning. And nation's uncle. Yeah, Joshua. You think I'm more ambassador than Bufonko in Shiramo. In I find the much damn for Kwame so I have some of the party. Now, I mean, and I'm really I didn't make a said, beer with him, beer or more better than the Domo Yao said, who be a one day. Now, all funny than yet. So, you can't be true chapter 5, John 2 or 3 months. Oh, no, oh, yes, some my mom came coordinating. I said, oh, now, who be a wife for an hour, I couldn't go for being a no amount. Okay. And I mean, I can be a former dinner way out. Or send you a cake, or MVP about my name, you know, you see, and they'll come in and have an ceremony. Who to name a movie, and then money, Mamu. Uncle Ponco since you will be able to comment here. Yeah, that's it. Hello, good morning. Hi, good morning. Morning, Dan. Although, body chairman, I inquire. Yes, I'm who make a free all right, also, you. I don't pay me chair, make a pass or come. Okay.
ene wa pega for ofalumba o nyine na afina na nim de kese da oni bibi da bi ka chem ne nko na ofa kase tom ewe a Captain Smarty asem ba no se tom obi a okwan ofa so a okana asemo ya o me kase dan bacho unni what say on say enye you ba me kase dan unni on say akoye eye enti sede na ofa ka no tamfo hwe ase a ma wanim enje okay sa da di Fred no o ye ni ba ha gine ba o munyina na ase de o mo funti na o mo de nam tienya o ma se ma o all right yeah that's it ya so no opia ne kwan obefa so a obekọ na mani emu that's it me so me that's it also bit me about picking about 2 or 3 calls na fi ya do the questions. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi. Okay. Hello. Okay, when to make answer na bush be be kwa nisa. Da ya kwadi awrade Nyankopon nhira no abotre no yi wa host papa no metia chu nyam hodi mani age pa awrade nhira. Inshallah. Na machi adofo nyina boso man na akosi boso mpra mechia no. No ye pa na machi odifo na ye boa awuja pekrum. Adofo hwe ya no pa nyina Mr. ye boa mu nyina awrade Nyankopon nhira mu. Opambo wusu be mpa na akwa Isaac nyam nhira mu nyina. Okay. Radio man pa cho ye call. Auntie, edo bias awrade nso asese odi ye remu. Tia Mrs. Sterling, I will go for next of one son. Tia Jenny Brown for UDS. On any mate in our motions and our collectors. Alright. Pia, your first PC, Emma Yabua for baby and almost break now almost shame. Almost say as usual. You better buy her balance. Nayada, Odipo, and I want to say, Mamma Shea so. Make us see you say erade enyamokese because a lot of television stations inside there china so much see na yedi afi obi na bo no nyom yes micha prophet Ebenezer adakwa ya dom papa ho tete anope micha ne sofu chief afi me nkobo asem cha ma me Kate na me kan cho say erade onshraw na onye okese. God bless you mama. Yes, they meet me akacho wa no na me onshraw. All right, me director Ochunozo Sanso and the executive producer for the show, Rasam Darko, the CEO himself, or no, and our Ojibro, Tnechi, who couldn't say, Mammy, you say, Chinch me, you know, Abbey, a bonnet, Nechidom. I was strong with my lips today, okay. Bibia, Sebiason, Sebiade, a Beba Mamma Fibino, if you want more, and you easy, Omona, Omujomona, so well, yeah, caught now watching up and a bought known to a shammy. Kumasi 104.1 na mefa Kumasi Power Mid Morning no emfa emro me di Diane nyambwa ejwada ibeshia bye. Odifo ene odifo odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gi se ma wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya femina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se